Kabagais, mayat matlaang to'y negosyo arinugyam. Aywan kabagis. Kaasi ti apo, mayat mat. Ado ti may aggatang dito'y mini grocery. Imbag man ta nalagip mo ti may pimasyar. Aywan kabagais. Kuang amin, naibos ng aminin ti masapsapol iji balay. Agkape ako ma, ngam naibos mat gaya man ti kape kan asukar me. Umayak ko maagpalista no dapan nakabalin na Ay, kauwan Mga lakaditan kabagis. Ay nagyaman akunay kabagis. Nayunak matan iti asin, suka soy, mga laakpay iti tinapay, tay loaf bread. Ala, mangpidot kaditan kabagis. Wen kabagis, nayunak matan ay iti palaman, kan bagas pay gayam. Naibos ti bagas mi kag. Awan isa ang miinton madamdama. Kan mga laak matlaangan iti dilata Imbaglaang asidaan may. Kan sigarilyo pay. Dua ka ha. Ay, wan sige kabagis. Mga lakalaang dita. Nangalaan nyo kadagita nanang. Nagadumot na groceries. Ada pa'y bagas. Ay, kat siyempre Nangalaan nyo ko na. Inutang ko iti ayan ni Antim Asurayda. Umanay mat siguro na ito nga abasto tayo iti makalawas. Ay, talaga nga umanay no yan anay tayo, nanang. Ay, kat iyan anay tayo ngamin Si Kamat James, surwam ngamin ti agtipid. Agtip-tipidak mo talaga, nanang. Tirigrigat kunto pa amang binbinat itidyo a kwarta kung mapanak ang eskwela. Sana balay, tadandanin ag sweldo ni tatang mo. Nawadwad tumanan ti kwartata. Da kayo kiti agtipid. Unain nyo pa yung ngamin dagiti importante ang masapsapol. Nood na ngamin kwartayo. Di kayo makatal na dito balay akas lapusa. Ay nawaw. Ay, manang Sabina, imbag ta nakita ka. Apay ka de bakla. Ay na, adda ngamin lending apagutang ako ma. Iso na lang takurang kami iti maysa. Amangan no kayat mo ti mainayon kada kami. Tapno i-release damat ti utangan mi. Ha? Ay, manungay ti ipautang da. Ken kasanungay ti panang bayad no bilang mainayonak iti ibagbagang. 15K ti umuna nga ipautang da. Weekly ti panagbayad. Ne, dakal matan aday ta 15K. Mabalinan ti mangrugi iti basit asari-sari store. Ay, true. Mayat kan tapno di ako nagbirok iti sa Bali. Ay, kat mabalin sa ngagpaiso Imbaglaang apakakumikumak itinal daw no kwa. Ay, kaduan manang. Aglakaw kan tumutan iti gawad kan buwa. Di pak na pak. Mabili itati mumaan niya. Nang runakit asidag ka iti kalsada. Sigurado asaan ka amalugi. Aywanan niya. Mayat day taan na panunot mo. Siyempre. Kaya go na tayo sa lending, manang Sabina. Bay. Abay. Anyater aramidan ng kaljanong kita parangan, Sabina. Agpapaaramidak iti pagpwesto Julius. Pagpwestuam nga. Aglako Ay nawaw. Anyat ilako nga. Agipatakderak iti basit asari-sari store. Aglako akmeten iti muma. Na, imbag man ta na panunot mo da ita, bakit? Siyempre umapalakit ngamin kinimanang Surayda. Naglawa ti grocery na. Nagado ti mapanaggatang. Dayta, ti makuna na pintas nga apal, bakit? Tuladem, saan kahit adadailem. Aywan alakay. Ay, napulot itan ti panawan takwaris mga minan. Iso mabalin mo pa itaglako iti halo-halo. No, nagagat-kagat, mabalin mo pa itaglako iti barbecue, no iti malam. Aywanan niya. Ay, husto tako nam lakay. Ay, nayunam to man nga rod to'y pagpuunak. Kasla kumurang ngamin kahit. Tangdanak pa'y ngamin ni Uncle Janaw. Ay, nawaw. O, diba? Kuna
Tupay kat anapig sa timuma, manang Sabina. Wen nga rod bakla, iso ti umun una ama ibaws. Iso ama sapol ti mangala iti adu nga ista. Wala. Iso nga min ti uso ita. Iso ti bisyo dagiti babaros. Ure awang kano balasangan basta adamo ma. Naku namon. Mala, mutoy nga rodon ti bayad mo ita alawas manang. Aha, ay wen. Atoy 560 amin dayta. Bilangam, taang mga no nagkamali ak iti bilang. Sige, parta ka kabilangan. Ay, walang labis, walang kulang. Eksakto, perfecto. Ay na, nagsayat nga tano kaskan ka amin na nakautang. On time, nagbayad. Ay, nawaw. Sige, panawan kan manang. Inakpay singiran dagiti kagrupo ta. Iti kasta, maihulog kumatan. Iti nagutangan tayo iti lending. Iso ka di amin ang dagiti ginatang mo dito'y grocery, kabagis. Wen kabagis, aguray akon iti tricycle. Iti kasta, makaawid akon. Kat maidisplay matan dagito'y lakaw. Ay, wala. Kat agyamanak, ta dito'y kaayan kong ain may gimatang kadagiti ilakom. Wen amanang, amok matimang talyaw iti utang anaimbag anakam kat. Kat nasaya at ano kasta kabagis? Umayak tuman mat pumasyar iti sari-sari store mo? Ay wen akabagis. Ang basit laang tilako. Saan akas ken ka anagado ken kompleto. Anyat amom nga kabagis. Ang mga numapadakkel mon tumat. Gagat laang ti kasapulan. Ken di ka unay agpapautang iti dakkel. Ngamen, iso ti may sa apakalugyam. Lakay. Mangalatan sa iti hulugan ang motor. Anan mo mati motor? Kat usarak ano kas di ama panak gumatang kadagiti lakaw. Ay kat tricycle ati alaang. Ay wanan niya. At ayaw na pimpintas ti tricycle ng motor. Nalaulawa ti tricycle apang ikargaan magpurchase ka iti lakom. No motor, kanya ka iti malaon na. Pang purmalang na kita, sana pang business. Sa bagay matkit di Kat mayat ka nga raw. Tamangalata iti tricycle. Ay adakon ka no lakit di amom nga daom da sa paghuhulog mo iti binulan di mga lakalatan. Ay nawaw. Amom may tabasit lati masuswil daw. Umanay lang nga para kadagiti masapsapol dito'y balay. Ti pa allowance ni James ti Duma. At damat siguro maurnong apaglakwak sakbay ti due date no bilang laang. Iso ang mga laak nga raw, lakay. Kabagis, ang mga numabalin ti umay manen agpalista. Kat no di mo pa'y matnabayadan ti imo na kan may kadwa nga inpalistam kabagis. At dapay utang mo akas kanya. Ay, sana bali kabagis. Ipampaminsan kunton abayadan, inton maalak ti sumaruno alending ko. Ano sampay laeng nga ilista dagiti alaeg. Naibos nga minan ti karga di istor ko kag. Anya, naibos ko nam. Wen kabagis. Kat napanan nga iti naglakwam no kunam anaibos dagiti tagilakom. Ay, kwa kabagis. Inhulog ko iti tricycle. Kanjay lending anagutanga. Ay nawaw. Ala ka din kabagis. Pautangan na kong. Di ka agdanag ko na manen. Umayak tumula ang agbayad. Sige. Ang maudin da ito kabagis. Agbayad kan tupay nga umuna. Tanay, at idugan ti listaam ditoy. Malugi akmet no kanayon nga utang. Awan kinabsatan no may papan iti negosyo. Iso nga agbayad kan tupay. Iti kasta, pautangan kan tumanan. Wen ka di kabagis. Don't worry. I know my limitations. Ay nawaw. Agsasaruno mati umay agsinger dito istor mo, sabi na. Wen kat no utang mat amin tinagpuunak dito.
Imbag man ta makaturturog ka pa ilang iti kastakin na adot utang mo. Oray kasano, makabaybayad akmutlat ta kadagiti nakautanga. Ay. Kita ma. Isardeng mo lang ti agistor no utang metla nga amin. Kasano ngay day tano di ka makabayad. Agsinumbangir matan ti umay agsingir alending. Kasano nga isardeng ko, kat isumat ti pangalalak iti pagbaybayad ko iti lending. Kan kasanon ti tricycle ahul-hulugak, no isardeng ko ti panaglakaw. Imbag nga rod ko ma, no si ti manghulaw. Ay unay kan. Dahil tamanan ti bagbagakan ka. No anya tinapanunot mo isaon. Di mo pampanunutan dagiti mabalin nga ibunga ti aramidam. Awan mo't madingar aramida ka. Kan may saan mo't adakis ti umutang. Nasaya at mo't tinapanan tinutang ka. Diyak mo't napan insugal, wano inbulakbol. Usar mo't dito'y balay ti daduma. Maigatang iti masida, bagas, kapay, kan asukar. Mairanranod ka mo't kadagiti pagbanbanugak dito isto. Ay nawawa. Iso adi ka man sumanao dita. Kabailak abayadan dagiti inutang ka. Amok tar aramida, Julius. Kasanod ay ito yun. Due date ita ti tricycle. Kurang matinaurnong apaghulog ko. Ay, itapay gayam ti panagbayad ko iti may sampay alinding ko. Ay na, kasanupay da ito yun. Pangalahak ngayon iti pagbayad ko. Ay, tinasayaan. Mangrikapak, iti kasta, kunaenda nga awanak. Wun, isulaangan taramida. Agdawag mo na nang. Itay pa nga gre-ring to yung cellphone mo dito. Naganon ti miss call kung text mo. Bayam dita, sung batak to, inton madamdama, at dapay ara-aramida. Ay nawaw. Dagitin sa amin nakautangan dagito yung nanang. Bayam dita ko na mag. Itulog na karutan iti pagadalan tamala daw akaon. Awan gas ti tricycle. Mangkita kan iti sabali at tricycle, ta iso ti pagluganam. Muto nga rin ti kwarta akong tayo nakon. Atoy, Dahito lang. Kahit anyangay nga rod, ano sam ata isulaang matiadda. Nukunak mat ngamin nga agtipid ka. Kano nang ibatin sa nitatang ti allowance ko? Wan, ngamday talang tinabate. Malamapan kan. Ayun gayam. Ang mga numasabat mo ni bakla, kat damagan na. Ibagam tada na panakwan. Uray asino pa'y ngagdamag. Ibagam nga awanak dito balay. Nawatang. Ay nawaw, tapag balinandak pa'y alastog, gapo iti utang yaw. Ay basta, tung palom timbagak. Ala, ingkan, tadi ka kat maladaw iti pagadalan. Apay nga wan kuryente. Napugsatan tayo, tatang. Anya. Ay, James, kasano ang napugsatan tayo? Kat nang tidak iti pagbayad kadag iti bills tayo. Damagin nyo ko ni nanang. Ay. Ay, nagaramid jay inam iti Jack magustuhan. Sabi na! Oh! Apay adi ka nagbayad iti kuryente. Kano nang tidak iti pagbayad mo? Apay nga, ngawan silaw tayo. Ay, kuhala kay. Anya, kwa. Ay, apa? Dahil tanti bagbagakan ka. Apay, nangipanam nga itiintid ko pagbayad mo. Eh, kuhala kay. Imbayad ko pa ilaang itilending ko. Kunak ngamin no makasambot di inutang ko ijay kuop. Ngam inton bigat dapay mat ka no nga agirilis. Ay, nawawa. Imutang ka man ijay kuop. Ay, sus. Puaya. Apay, di mo among agpurporsyento dagiti mautang ijay. Amok ngam awan matan sa bali a pangalaak. Masapul ko ti kwarta pagbayad ko kadagiti lending ko. Kentang hulog ko iti tricycle. Saan abali tabasit laang ti porsyento da ijay. Ay, unay kan sabi na. Apay, ipanam nga kadagiti paglaklakwam di tayo store mo. Noon niya ti mapaglakwam, iso ko mati pagbayad mo kadagiti alending. No'y bayad ko, awan matan ipurchase ko kadagiti lakok. Iso masapul nga umutangak nga umutang. Ay, awan lat amok ditan. Isardeng mo lang ti agistor kunak manin. Agsisinnom bangir ti utang mau.
Ay, agrod tripak pa'y laengan. Jak pa'y mabalin ti agawid ije balay. Adda kanu dagiti agsingsingir ita ijay ka. Naguray kayo ano, adda mauray yo. Ay, pangalaak ngay ngatan nga agpayso iti pagbayad ko kadakwada. Maluglugi matan ti istor ko. Jay lagawad kan buat tinapigsa. Di mat makaan-anay apaghulog ko kadagiti lending. Kan paghulog ko dito'y tricycle. Jay pa'y utang ko kinimanang surayta. Jak pa'y nabaybayadan. Ay, anyan abiyag. Kabumbuntog matan ti sarsarun mo ka, ay, overtake ak man. Ada masabat ko ang motor. Ay na, jak makabit ti manipela. Ay, unlay kan Sabina. No napanam ngamin na ya. Imbaglangan tasan agrabe ti pan nakadisgrasya. Bumangon ka ditan. Mapalin mo ka nung ti agawid kung ti doktor. Agawid kan. Tanay, agur-uray dagiti nakautangam iji balay. Idarum da ka kanaw no di kagbayad. Sino ka? Ay, isan. Jak kayak ti sumurot kan ka. Ay, nawaw. Sino ka, kunak? Di nakasarsarita. Saan ka matngamam mo? Ayan ti asawa kan anak ko. Isuda ti kayat ko ang makita. Ay. Didak man paglulukuhan akasta si Sabina. Ala, bumangon kan ta gawin tan. Nasaya ba? Tandakan Sabina! Ang bayad ka nito utang mo! Masapos ka ni kwarta! Ay na, imbaglangan tadi ka na palalwan iti pan nakadisgrasya manang. Ure kagapgapom iti ospital. Anusam ta umayang agsingir. Binakapak ti linding mo. Ket ni, panagbabayad manen. Doble ti bayadam. Tayin back up ko idi na panalawas. Ken ti hulog mo pa nga ita alawas. Bitaw, bayad ka nito ko, misis. Hindi kasta, sana dumakal ti porsyento tinutang mo ang kwarta. Ay, sige na, ay! Ay, di hulog mo ti tricycle, ma'am! Ano sam kabagis? Umay kumatan singiran dagiti inalalam iji grocery. Masapol kumati kwarta apang nayon ko di pag-purchase ko. Sino kayo? Di kay matamam mo. Anya nga utang ti bagbagayaw. Awan amok kadagita nga utang. Awan utang ka. Awan. Anay ko. Abay nagtumpa ka ngay, Julius. Tapno maring ka iti kinapudno. Mangibabayin ka. Apay, ti ko na may tarayan dagiti utang mo no gin-amnesia ka. Kuwang amihin lang. Ala, rumor ka. Kat ingka kasarita dagiti nakautangam. Makisarita ka ano mabalain, inutam abayadan dagiti inutang mo kadakwada. Agunay kan! Ingka kasarita ida, sakbay nga idarumda ka. Ay, nawaw! Di mo labsan ti umutang, no di mo madkabailan abayadan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Malada mo na. Nakaluto ako, mahal. Agar mo sar ka pa'y asak ba'y asumra ka iti trabaho. Kuha mahal, sanan. Maladawa kami nan. Anya, ang sayang mo tuyin lutok, mahal. Ikabil mo iti ref. Kanak pa ito nagawitak. Ang mahal. Basta ikabil mo pa lang iti ref kunakmet. Sige, tama pa na kon. Maladawa ko iti trabaho.
Aping itaka lang asumangpet, mahal. Nag-overtime ka kadimanan? Wan, mahal. Ado nga mintinaskan nga may inventory. Iswa nag-overtime kami. Kasta ka di, mahal. Wan. Sige nga, apay nakaringa pa lang. Katrabiin. Inururay ko nga ruti panagawid mo, mahal. Di mo mat nga min-intex nga ag-overtime kagayam. Kung nakitdian, no anyan tinapasamakan ka. Jay, ko ngamin, ay nalubat ti cellphone ko. Wan, nalubat, mahal. Iso, dya akong nakatext. Mapantang nga rod maturugan, mahal. Ay, baka turturog ako na yan. Wan, mahal. Agsawar aklat bit, ha? Sumaruno ka dagos iti silenta, mahal. Nay, kunak man no day off mo ita, mahal. Nakapulas ka man. Sa dino ti papanam. Kwa mahal. Imawag kami ti bus ko itay. Masapol asumuro ka kano ita. Adda ngamin sumangpet nga istak at masapol nga diskargami. Kasta ka di, mahal. Wen, mahal. Kasta unay mo't abang lom. Ay, kat siyempre, mahal. Apo kaya't mo nga rod ang utak asumrag iti trabaho. Amangan mo't no sa balikit din at trabaho ti bagbagam apapanam, mahal. Ay, nawaw. Anya sa bali nga ibagbagam mo't, mahal. Awante sa bali. Siksi ka lang. Sige, mapana kon, tapno jak maladaw, Di ka mo't nangan, mahal. Ay, ijayak ton amangan, mahal. Good morning, love. Good morning to, love. Di mat day off mo ita? Apay nga adda ka dito, Nakisino ka ta ka ni pari Jason, ta day off na. Anya? Ang iti anya aga po, love. Mansarita ita. Iswa rumbang na lang ang kadwata. Sabong parakan ka, love. Ay, wow! Nagbang lumatan dagito'y asabong, love? Siyempre, mat na, love. Nagustuhan ka di mo lang. Launay, love. Kat, agyaman ha? Happy Mansari, love. Ay, wow, naggana sa'yo. Happy Mansari, mat. My love, so sweet. Jun, boss, dagito'y kadin dagiti baro nga stocks tayo. When, boss? Okay, i-check mo na yung baga. Nang runa kat baro at deliver dagiti sapatos. Ang mga no at reject ka na kita. Masapol ang may subli no at daman sana na saya at ipan nakaaramid na. When, boss? No problem. Siya kung timakamu ka dagita, boss. Okay, karon. Nagiti baro nga stocks, ti rekomendayo ka nagiti regular customers tayo. Iti kasta, ngumato manan ti sales tayo. Ikanyo ida iti discount. When, boss? Mala, tanda pa'y pagna. Umawag kayong tulangan no at naparikot dito pwesto. When, boss? Agannad kayo, iti panagmaneho yo, boss. Hoy, ayos paring John. Anya nga ayos, ti bagbagan pare. Nagpintas ni misis mo. Hanggang napimpintas man ang jet chicks mo. Shh! Tangiwat mo pare, Amangan no manggag na ka ni Joy. Ay, sus! Kita pare ko, Laglagi pa manatiliwan na ka ni din ni misis mo. Ita, inaramid mo manan. Kat iti pa'y mismo akaanakan ni Busing. Delikado ka no, bilang lang, pare. Saan to amamuan ni bakit ko ti maipapan kada kami ka ni Joy, pare? Ken, saan to ba't amamuan ni Joy nga dasawag? Ipasiguradok day taken ka. Day talang, no ibagam kun kwa na. Ay nawaw, amumat ajak ugali ti makibibiyang itibiyag ti sabali, pare. Ay ngam, kas nakon. Agannad ka. Ngamin, awan palimed asa na may butaktak. Don't worry, pare. I can handle it. Mayat ngamin no ada reserba. Iti kasta, adda maisukat adagos no malubat dya may isa.
Love. Rimuara ni Busing. Apay no rumor tamat? Papanantangay, love. Intag date love. Anya? Ang amangan no agungot ni boss. Saan? Siya makan mo. Sigurado ka, love? Wen ko naklaro din. Basta umanugot ka, mapantag date. Ita ka din, love? Wen iti kasta, makasublita sakbay asumangpot ni boss. Sige. Ay na wow, champion. Sige, umuna ako na rumora. Sumaruno ka, why? Sige, love. Ay na wow! Nagpintas to in regalom akwentas, love. Siyempre matalab. Sigaman the girlfriend na sexy. Kat napintas. No di mo igatangan iti kasta ka pintas sa kwentas. Nakasusweet ka talaga, love. Siyempre, aramidak amin para kan ka, love. Iso na laeng, tadinak matipaspas siya, iji balayo, love. Ay, kuha kami, love. Basit lang di balay mi. Kababayin kan ka. Love, sa anak matkat ana arte. Okay laeng kanyak dayta. Tinapatag, makapasyarak iji balayo. Sige. Agpasyartan to. Ang saan pa nga itawan? Adapay nga min antik iji balay. Iso bawal ti agyawid iti bisita. Istrikto na dya kabsat ni tatang ko. Iso nga inton maminsan ton, wen? Promise, love? Promise. My love, so sweet. Papanami, ray, balasang kaw. Ni, da kayo matgayam, Tata Tirso. Wen. Nay, anya ngay day ta bit-bit mau? Balon, Tata. Mapan ko man ibalunan ni Jun. Nagluto akitay. Kat nalagip ko amapan ikan iti kanan na. Amangan ngamin no saan pa'y anangal daw. Tamakumikom manan iti trabaho na. Ay na, wow. Nagswerte matan ni John. Apay mat anak ko na yun, ay Tata Tirso. Ay, siyempre, naadaan itikaskan ka nga asawa. Malaksid na singpat na pintas pa'y. Ni Tata Tirso man. Luklukon nakman ako na ako. Ay, saan man balasang ko? Punaw ti bagbagak. Talaga nagasat ni John. Thank you, love. Awan na nyaman na, love. Aguray ka. Kasla ni Jun dayay Hello, ma'am? Ada baro nga stocks me. Umay kayo. Mapantayo iti dayja banda. Sa anak agumatang, miss. Ay, mahal, inyigan ka iti balon mo. Nagluto ak ngamin kat. Nalagip ko amang idagas ditoy. Amangan ngamin kunak no saan ka pa'y anangal daw. Ante, ano tiraramidan nyo dito ante? Aguray ka. Inawagam iti mahal ni love ko? Wan, iso ti asawak. Apay, adda parikot mo, miss. Ante gumatang kayo kadimot iti sapatos? Umay kayo, takuyugon kayo ante. Ado ti baro nga stocks mi. Anyang anti ang sasawam? Hoy, John, sardangan nakmana. Ay, sika a babae. Garampingat ka. Tapno amom, mister ko ti awagam iti love. Kasano mister mo? Isu ti boyfriend ko. Isumat lagayam asaan mon akayat akanan dagiti ilutlutok. Ngamin, addan sa bali aramramanam. Ayop ka, awanan kay tibain. Ha? Dita ka manlangan. Ay, nawawa. Naspak. Isumat lagayam adinak maipasya-pasya iti balayo. Ngamin, addan asawam. Asawa akampay idikat awagam iti ante. Ako ang amin, Joy. Ay, denggan na kumamit lava. Agpalawagak. Awanan ka iti bain, John. Nagpuskol tarupam amangawag iti ante iti mismong asawam.
Di ko nam siguro kat kabalan nakapaglulukwa na niya. Joy, love, pangasim, denggenak, please. Awanan ti rumbang pay nga ipalawag mo. Ha? Agawid kakit din, kat ingkay aywan ni Antem. Ha? Taamangan no ada World War III ang mapasamak. Ha? Di ta ka man langan, chick boy. Mahal, stay, love, di na panawan. Joy, please, come back to me, my love so sweet. Woo! Nagpuskol at talaga tarupa man niya. At dapay laganas mo nga gawin. Makuha, mahal. Mahal tarupang! Anay ko, mahal. Sorry ka din, ha. Sorry, mahal. Ilutlutuan ka nilablabaan ka. Inaldaw ka nga sa asikaswan. Urno sak amin agamit mo sakbay amapan kang trabaho. Ultimo brief mo, siyak ti gumatgatang. Ngam ang tilagayam ti pangibilbilangam kanya. Kwa, denggan na ka di, mahal. Agpalawaga. Agyaman naklaangan iti amin-amin, John. Ngam pasensyakan, saan ko deserve ti kaskan ka atik boy. Sorry, mahal. Sorry talaga. Di nakawagan iti mahal. Ngamin, manipod ita, agsinatan. No ti amom kat mapakawan ka. Pues, nagbidot ka. Agasa matay nawagan nak iti ante, iti sangwanan ti babaem. Tapno niya, tapno paglibakam nga dan asawan. Kwa, mahal. Pudno nga da babaik. Ngam si ka lang ti ayayatek. Promise. Adita! Alam aminin akagawaam kat pumanokan. Anya, ay sana, mahal. Baka wanan na ka din, please. Ikan ako mapa iti may kadwagon daway. Sana na maulit, mahal. Promise. Awanan ti may kadwagon daway, John. Nukunak a pumanokan. Banaw! Good morning, boss. Anya ngay kumati good morning ita, John. Ha? Ang mukha napasamak dito, kabayatan ti kawan ko. Nagpuskol mo ti rupa mga umaypay lang pakita dito. Ne, apay ka di, boss? Di ka naging didiam mo. Ipag-aamin ni Joy kanyak. Binuya kan riniviyok dagiti CCTV dito yung department store. Kaya mo kat mapagtalhan ka. Iso binaybayak nga agbalin ag girlfriend mo ti kanak ka. Ang nagbidutat gayam. Ay, kuha, bossing. Linukom ti asawam. Kat asawam pa'y dayjayan. Ti kanak tulangit din. Manipod ita. You're fired. Agbiro ka lang iti na dumapagtrabahuan. Ala, pumanaw kan. Bossing, pangasim ko, awanan pagawidak. Ita, ikatandak pa iti trabaho. Pangasyo, boss. Awan ti mo kapapanak. Kasyan na kumamot, bossing. Dahil tati malala na iti babae ruakaskan ka. Naragsak ka iti damo. Ngam di mo amo no kaano adumtengken ka ti karma. Ala, pumanaw kan. Sigamat pa rin, John. Papanam! Naka-traveling bag ka, ba't? Apay, bakasyon ka? Tulungan naman, pare. Pinapanaw na ko ni bakit ko. Insinanak mo ni Joy. Naikatak pa yan iti trabaho. Ha? Pangasim. Tulungan nakman. Diyak ka mo no sa dino itan ti papanak. Ay, nawaw! Naito ti bagbagak idikan ka, pare. Naspak ti raya-raya. Kasyan na ko na, pare. Ikarik, agsubalitak, apama na makabiro kang iti pagtrabahwak. Ay, kwa, pasensya ka, saan ka matulungan ita? Basit lang kami ti pagnanadan mi. Kan may sa, amumit na makinanaid kami lang, kadag iti katugangak. Pare, agkita ka lang iti sabali, mabalin mo pagpatulungan, Ay, pasensya, pare. Nay, anya dakas nga angay, tinangiturungkan ka ditaw, yanak ka. At ka mahit, itaman pa ay analagip mo tinagawad. Ni Miringay,
Apay, di mo ka di kadwa. Kuha nanang, Anya ako nagsina kami. Anya, ay, di ka man mangrabak iti kasta dyaon. Ipakat mo man ang tikalukwam ako na kaon. Puno ti bagbag ako nanang. Iti anya agapaw. Kuha. Ay nawaw, nagaramid ka man ngatan iti kalukwan anya. Anay ko, apit agkistong kayo ngay. Hinpakat mo man ngatan ti kinachikboy mo anya. Pinagtalaw na ko ni Mary G. Balay. Kinaikatak pa iti trabaho ko. Awanan, kasanuwak nga itan nanang. Ay gunggunam, day tati maalam iti kinalaing mong agchikes. Dala nga rodan asawam, nga maalam pa ilaan ti agchikes. Abay nga min aya, adi ka makontento iti may maysa. Anya pa ilaan ti biro kam kin ni Meray. Napintas mo ti asawam. Malaksid iti dayta. Nasingpet kan nagagatpay. Nasulisugak nga road nanang. Ang ni Mary mo ti ayatag. Awanin sa balay. Tulungan da ko makisinubyan iti asawak nanang. Pangasiyaw. Ay daw. Saan arason dayta? Talaga kit di akinayat mo Agbabawi ka. Ngam naladawon damain. Agnakam kamot nga taitan, Joan. Ay, nawaw! Ti asawa kat saan akas la baterya, ngayon ka iyalalaan iti reserba. Di ka mangluko tanudumtang ni Karma, awan ti sansantuan na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.